Imamo vežbu takmičarskog karaktera koju uglavnom radimo na kraju treninga. Vežba se zove trka kengura. Od rekvizita imamo 2 štapa, 3 čunja, 8 igrača rade sa 2 lopte. Loptu hvataju iznad kolena, trkaju se do štapova, prolaze do štapova, daju saigraču loptu. Koja ekipa prva dođe do cilja je pobednik u ovoj igri. Ajmo, spremi se, kreni! Tako, bravo Filipe, bravo Filipe. Bravo, to je dobro, bravo sine. Tako, bravo. Ove vežbe uglavnom radimo na kraju treninga, gde hoćemo kod dece malo da razvijemo taj pobednički duh i te moralno voljne kvalitete. Tako, bravo. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ajmo. Tako, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ajmo, ajmo. Evo je. Bravo, evo pobednik je grupa sa moje desne strane. To je to. Vežbe su demonstrirali mlađi petlići fudbalskog kluba Dinamo, godište 2002. Radili smo vežbe koordinacije, vežbe elementarne tehnike i vežbe takmičarskog karaktera. Vežbe su demonstrirali Milenković Aleksandar, Novković Filip, Petrović Filip, Antić Aleksandar, Ristić Dušan, Novković Marko, Arizanović Mate koji je 2004. godište i Popović Aleksa. Moj asistent Ilić Nikola.